Good morning. Ngasi nomajing numit ko nomajing numit ki card ki message happening in se nomajing numit se aha mad number se 156 lere aduga kalada na pink color lere ko aduga nomajing ki muk to boya ba ka hara gadi koina chak thong ba ching subu matam da ko hadi chini ang ba se kitang happy o nomajing ki na ko adu dum hadi koina sunday ta boya ba pot nge se ko adu dum lere ko adu aha mad ko ki card ki message ing mina se aduga timing of ba sa happy ding se ko ado ai ma'am da kenom so haija ke ko call gumba to ko se hadi kitang avoid to biyo ko hadi message any message whatsapp message to biro hai ko dum anam matam da ko hadi message gumba kano tha thambiramo ba edum hanjarake message to diko call gumba jinga sai gi atopa call ma attend tawring ai da hari pai hoda ba su yawe thabo chindana kano to hobo to ba su yawe ko adu me am to sulak ba su yawe ko handina dana mangha taro to ba su yawe ko adu mi sina pai draga di kitang understand to ko adu gi po understand to biyo ko hadi kitang adu duna hadi si gi part ma ko hadi message ibiramo ai thengna na traga hadi next day ta jo hanjarake hanna ba di loi hot nai ko hot hobo de adu ga dukan gi number am pi baduna adu da di dum any time call to biyo ko hadi nungdang थादोगा हादी अतोबा मतम दुम मोय अटेंड तौरकनी को हादी 7005 ना होबा अदुगी नंबर दो दुम हादी कॉल तौबी मतम द एनी क्वारी लेबो खोबा मतम द दुम पाव फोन बियो को अदुगा इन इंस्टाग्राम द आइगी नंबर 6284 ना होबा मा हापदो अदुददी खतंग कॉल तौबो दो हादी आई पाइबा फरक ताबा याव को अदुगी ने मैम थाइजै सा दो सिदगी को कोइ नुतिगी केनो तौबो द माइना कार्ड 3 कार्ड्स खतंग थोसे को कार्ड नंबर 1 कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3 को अहम कार्ड को हादी फर्स्ट कार्ड सिदा लेरे सेकंड कार्ड सिदा लेरे अदुगा थर्ड कार्ड सिदा लेरे को अहम बेसे खंजरा अनि शुभ खंजरा अंतरगा अहम शुभ खंजरा को अमा खनबिरसे को फर्स्ट कार्ड खन बंग यंग से को फर्स्ट कार्ड पॉजिटिव होइना ला एंगा सिगी होइना हारगा दिको पॉजिटिव होइना ला को हारगा दी हादी फैमिलीज हाय तारे को हैप्पी फैमिली इन हार से ngasi gyun haga di ko hadi happy family have imung manung nushina na shanti da leiba khotpa dumaina gumba leiba aduga thabak tawba matam da su hai tare ko hadi pesha nungsa kari kra hadi kana bala ko ko dumaina hadi overall yamna positive oiba ka roina oire ko ham bala ko se imung manung gi oiro thaba ingkang tawba do oiro thabak chappa do oiro engonda kana ba hai ba aphaba numit haba do oine ko sisna first card se ko second sin ko khatang emotionally gumba khatang kaino ta difficult oi ko ngasi je khara hadi emotionally down it puni nushi bani khangde kaino ma mi mana kaino haira ko matam dai ngonda nuai ta phau bani khangde ko adu maine katang upset oi ba hai tare ko adum bakhra leiri ko adu sometimes hari kaino to matam jo hari confusion gum baga leigani ko ai kaino cha to ne hari kai to do no kan khang chamam na base adu do sida ko hari temporary ne yam kuina sangna ko na leiga da banate ko leichen ni ko se lai se leichen si di hari ang paithokini amung changjalakani ko aduduna se laise ko ai lechin tharaga lakpa card ko hadi heartbreak ti oire heartbreak oire ga su se leina ko khanjan gano yamna emotionally kadang down chat pakot pa ya do hadi isai thanda hadi lift up to bota na ngasi gi na hari sumaina ma lakpa ne e adu taraga de isi tawroge ha ba do dai taraga ko se leire ko number 2 khan bangai gi no ko number 3 ko number 3 sina ko opportunities growth success kari kra mayam am lai ko si gi na haraga de oduna hadi se su chaman na hai tare akoi gi yamna discipline nai na thabak to biyo kai gano mingon da ko aduga amana sida lai se hai tare ko atop khudong chaba gumba kai gumba dum engon da khara la o kholo haina piri ko adu sisna ko gi card ki message leire timing sina yu ki pung taruka minute tare tagi na pung 13 ga minute 13 phawng leire adagi mung 12 ga minute yankai dena pung 2 ga minute 13 phawng leire ko aduga pung 5 ga minute yankai tare tagi na pung 8 ga minute yankai phawng leire dagi mung 12 makhai dagi na si ahingi ni ko hadi ahingi 12 makhai dena ahingi pung 1 ga minute 8 phawng leire ko aduga amana nungalam dagi 3 ga minute tare tagi na pung 3 ga minute 16 phawng leire ko sisna khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko adu se leire ko gi daily card message se ma'am thank you